салом алайкум тамошобинони азиз, ин канали Аҷоиб ТВ аст. имрӯз мо дар шоҳроҳи Душанбе шаҳри Туш қарор дорем, дар минтақаи ноҳияи Дӯстӣ, аниқтараш дар ҷамоати деҳоти Навзамин, як осоишгоҳе ба номи Оби Замзам, як чашмаи шифобахше ҳаст. Пеш дар давраи шӯравӣ он фаъолият мекард ва баъдан фаъолияти он қатъ шуд ва ҳоло бошад аз нав соҳибкорон онро дубора ба тарзи замонавӣ фаъолияти онро ба роҳ мондаанд. Агар дар бораи ин осоишгоҳ бештар маълумот гирифтан хоҳед, яъне наворо то охир тамошо кунед, моро ҳамроҳӣ кунед. Мо аз фаъолияти дохилии ин осоишгоҳ барои шумо маълумот медиҳем. خب тамошобинон, айни ҳол мо дар назди меҳмонхонаи осоишгоҳ қарор дорем. ҳоло рафта аз шароити дохилаи ин осоишгоҳ шуморо огаҳ месозем. خب тамошобинон, ана ҳамин аст дохили бинои хобгоҳи осоишгоҳ. ҳар як муштарӣ метавонад баъд аз дохил шудан ба ин бино аз ана ҳамин ҳуҷра калиди ҳуҷраи шахсии худашро гирад. бисёр ҷои хоби нағз. Мана як хоначаш ва як ҳуҷраш ба 4 караут мондагӣ. 4 нафар метавонед ки дам бигирен, оилавиам биёянд, мисол мегирем, биёянд дам бигиранд. оби гарм дорад, оби хунукаш ҳаст. бисёр тамоми шароитҳо хӯрок се вақт дар столовуш ҳаст, ошхонашда. ман ҳамин только дамгириву ин ҳамин шароитҳои хуб ин аз дида истед. хоб тамошобинон, истироҳатгоҳ дар назди соҳили дарёи Вахш дар минтақаи ноҳияи Дӯстӣ сохта шудагӣ аст. бисёр ҳам ҷои мувофиқ назди соҳил, манзара, ҳавои тоза, аниқтараш дар ҷамоати деҳоти Навзамини ноҳияи Дӯстӣ фаъолият мекунад. дар санаторие ки Оби Замзам дар ноҳияи Дӯстӣ мана шумо дида истодаед, ҳамиҷа бисёри бемориҳои ҳаст, рахандроз, буғумдардо, ҷоғар, ҳамин чизода мо табобатҳои оби шӯр дорем. оби шӯр, чашмаи шифобахше ки Оби Замзам номаш кардем, мисол мегирем оби шӯр барои тамоми касалиҳо фоидаовар. дар одамое ки ҷоғар доранд, одамое ки дандон дарданд, одамое ки буғум дард мешаванд, радикулит ревматизм мегем, одамое ки аз рахандроз бисёртар ҳамин намак аз ҳисоби араққолу оби хунук мехӯранд, араққолу шамол метиҳанд, аз ҳисоби ҳамин намак пайдо мешавад дар шонаву суту мурраву думғӯзаву подардо бисёртар ҳамин чизода фоидаовар.
این صندلیایی که ما بمور را در این درون چی میکنیم تمامی جوش از خوب میکند از حسابی رادیکولید بوغم درد مثل استراخاندروز همه چیزا بمور در همینجا تنش ملایم کرده بعد عضوهای بدن هم میکشیم بعد مالش بدن بانکا میمونیم سوزن میزنیم سوید میمونیم اپراتوی برقی اول ما بمور را در همینجا یکم گرم کرده تیار کرده بعد با او شروع میکنیم. خب بینندگان چه که شما دیدید در این آسایشگاه همه شرایط ها برای طبابت چه که طبیب سخن گفته با ما و شما فهموند در تمام نمودی کسلی ها می توانید در اینجا آمده طبابت گیرید. همه آبی که دیده ایستادید آبی زمزم آبی شورش همین آبی طبابتی 14 الیمنت خیمیایی دارد من بیمار نگاه کنه که در آب بالای آب دم استد چند وزمین هم باشد وزن 100-200 کیلو هم باشد آب بالا ورداشته میستد در تای آب نمیشیند بیمار یک معجزه هست همین آبی که شفا بخشی که برای همون آبی زمزمش نام کردن که همین آبی شفا بخشی که مثال چندین سال ها هست همین را مثال میگیرم اینا برای بیماری ها علامت بیاین استفاده برن ببینن بسنجان مثال میگیریم آبی تازه آبی شفا الحمدلله خدا را شکر که یک 6 روزی ما توبات گرفته هستیم پوچومون در میکردن باز خیلی گرهگردی همه ناسیدگی سبوک شدگی در گم شدگی بهبودی هست مثال نه که یک پوهمون باز دیگه عضوهای بدن هم بهبودی را حس که هستیم پوچو در میکنن شتن خیستن و فکر تمام قیم بدن نمیشید حوضی نیست رهگردی دم در نمیکنه ششتن خیستن دم نمیشه 6 روز در هست دیگه عضوهای بدن هم بهبودیو هست خیلی شکر نغزه همه تنج همه شرایطاش خوب مهیا همه زمانوی دیچنیوی خوب لوی سوید مساج او مثل دیگر نمود سوزنزنیوش همش هست نغزه اتاق مالش بدن در اینجا بیمار را خوب میکنیم بانک هم میمونیم اپراتوی برقی استفاده میبریم سوید با این اپرات سر بیمار را میبینیم این اپرات لازر نیروش میگن با این اپرات میبینیم مثال میرای سوزن زنی برای بیماری های کمی استراخاندروز رادیکولید ریماتیزم همه بیمارو دا فایده آوره بانک هم اونده همین هم مثال میگیریم همین بیمارا خونشت گم میکند نمک گم میکنیم بغم درد گم میکنیم همین بیماری ها را فایده آوره خب چخیلی که دیدن در شرط و شرایطی این آسایشگاه رو انیقترش در جماعت دهات نوزمین دهه امید در شاهراه دوشنبه شهر توز در منطقه ناحیه دوستی پیشین جلیکل قرار دارد. می توانید آمده استراحت و
табобат гиред. Ин буд барномаи имрӯзаи мо. Видеоро ба дӯстонатон тақсим кунед, яъне дар Одноклассники, Фейсбуки ва дар дигар соцсетҳо падалиса кунед то видеоҳои оянда. Хайр дар паноҳи Худо бошед.